Ane ka basnosi kalong bagi don ki basumi tang shwa ka election ki perta bagi iti kata kalabiang ban bensyok di jupat bah. Ha kane ke jing yalang balapan long da ka RDA lane kata ka jing trilang hap deng ka bom padusing nakal yang u tirot sing ba menta ila ong ba kine ki parti ki balak don bat ki balak syakri ka jaj benru da ki peu snam Henry ka ba kam ngulngo kalong ba ki parti ki berang syuan tang sausan benai men hakane ki ong ki kren ba ki ijaj benru baro kila yang upload syata Niam ni syai kata Andai ngam la len dia kwe kijing shisha menen hakawe ni meeting uyang we rang ba wong kasin ka bakhat do ka bangiyo UMP nagathan ka jongi kadai ho nyo punyo hakawa pilajit yi mai hoping tinggal syong ngashimi ka phone nga prasang ban khati tagi snam nga parkhat ong hadin sau po nyo snam kawan biang ka galat syani hakata ka por nga kadon tang san snam mentang ada peyit kiladon kita man ki balik ru kam ju jia khot gumta phila jit yu briu badai ngim don ai banong shapang jong i karen yang ga jong i mla banong ai ru em hadai ka wan biang sakathan ga jong pi bat piyo yu briu uba biang nadong shadong uba ngai scam baga party RDA jong i ke ga kunhun hadin mikila jit barok awai ka ri khasi jong i la ibit ya niu kurtong ya niu rang samla rang ba naga thaj ma naga shnong ga jongpi don gi boong bangim dei ban kren kumta ban snow thaj handra gimla ban lat naga diga jing shisha lada don khna na mo korwat ubayo top 10 naga metrik unum ong dei fi phun na mo korwat wi jong ri khasi ya ngi mong habi banau di phun jong tau dei shnong nang ta te kan ni ro ga yat kumjo tengah sabanong ba phila jit yu breu badai sau punyo snam menta ban ngam bakla ba phin jit yu breu badai hakade ka por ga ba mentaru kumjo nang tapat ngasno kemen shikat de ye habala yathu yangi diginong ya lamba khmat e ki bangi ngishania ki yong bakan sadon kata ka jengya snok tilam jom artli ki parti bangin jit ya uni kurtong baniang na kabanta kari ba jat benreu pitip nem kumalaong inong kran kade inong yalam isyong konor kade HSPDP kade ka ka parti UDP kade ka parti hajalla don gopor ka bangi ya penat kadon gopor ka bangi ki issue ki bangi ya lak hang to hang ni kadon handang gisong to pat habaka wan kamat ka bayade berkayap ka im jong kariba ka jat benriu ngilong kloy ban ino syadi ni kita banyawan lang bat ka banga khamsong si kade ka ni bahabang ikren ni gamen si medri menen ngarang kali ni way nigi parti jong HSPDP ngong kan nusnem galadon ni okla san posnem ngiru kumtahi shaban form ya UDP hende bangila benmi pada dekan hon ladon arfusan snem dunamo tingin da ken lang duna syu kanyo fusan snem bangi pertai gamen si medri henry la biak pong rai la keren shibun ban kenok bentok yangi bat kabasno lengo kidan ki parti ki bawantang sausan benai ki yong bagi idri bagajat benriu barok la yang upload hatu pimla ban syania yangi kidan ki bril bong balai pim mino na katoko parti balai pim kelano balingen kala ngidon ni kata kajing snow scam ngidon ni kata kajing i kari bagajat benriu ngila try sitom rada pikran li kata wan yu kurtong jong ngiru Pinkan ni kecing ejat benda juga kepala sipau Hasan Snem menda. Piong ILP rupiah iu, keren ban penuh ngakitin kasih rupiah iu, mukro rupiah iu, nang dapat COVID tu kipor rupiah iu, sekat dopan ngendang peni pi bangi idri. Atau kata kamla biang kecing yai nek jongi ban perta. Kene ke basnosi kalong bagi don ki basumi tang shwa ke election ki perta bagi idri. Kata kalau biang ban bensyok dia jupat bah. Tengah sabanong ipi kan dikasih tu gini perkhat bah. Tu gini kelatiak keladem, begini perkhat begini pet. Begini dan hang ni lakat tap hausnem ken le nadu baka seng riulum kami. Banyakun ni ke hill state. Mendai geri nari thor ke bap banyakun hill state ini em. Kini ki seng riulum ki bap penyok. Hatu kata kamla biang begini syania. Nak kata wabu api ya kan dikecing perkhat. Bapin perkhat pa ni gaski shwai ga bapin dio balik ban tap ga vote ga jongpi nang tapat habang ye kren
ya ka kam ka jong MP don shibun ginong yalam kiong te ba ka MP te ka kam peja kam long balong ka ki election namar bon ki brew kim skong tho ki election MP mdon kam banyami mdon kam banya skap don lagi bale tebor kim tre pisong tho ne ngong ya kani baha ka ying dorbar thau an ha ka jalla ka jongi ka state assembly ka jongi ngia partner khasi lai pun rewot ladam keren ba redik la keren di makermen ladam keren di makermen la keren di bapol lam keren na west la keren na boy mud undon ba juban keren na prengi di lai pun rewot ya ka jing shem ka jongi Henry haga yeng dorbar tawan ka bahe do hari India ngin pa tamuway borok away kari kasi ladingi pa do brew ubam light keren ubam nang keren lakot pisau thode me kata kacing koridor ka jongkan nakata kadaw ngiya wan lang kum gaway ka kunhon banya seng ni ka kunhon bangin yat chaprang bangin jit tamuway nari kasi borok away perkhat mapi ngin jit khat sablak ki brew ngin jit tamuway ladangin na bakla la bakla takada mo sa banong sisin lalo ngijuyo nakapor bat blew i kasi bandiw jingi ban say ki brew ki babyang karenyang kajing skauto kajing sempang mangila ban pa siya kaying dorbar tawan ka bahe do siya po Delhi bat pitip dem ngiyong bangin pa yo nong mikmat siya kaying dorbar tawan naibat pinyo bakamba like nung yasajan Ladon lupa hakarta ka badang kam kena tang live house nem na ken legit you the way ni kadong yalam kani kadong ba jongi bo unong I board ka district council ngiya kendo iki MDC ka badai na kunhon ka jongi kilay to kana shibon ki baba bahapo ka sindon jongi rengkat bat ki MDC jongi kilapan mi shibon ki an banyada ya kari ba ka jaj benreu ka jongi baka ta kaching yada kamkut tang district council kamkut tang hakane ka state assembly ka jongi ngi habruban pa shati shari thor pat banyada ya kita ka jinglong tenrai ka jongi banyada yagi nganang ko hakaway ni meeting ngidon tang khat saulak let's say mapigib don sidigi tan pala pe ito ko YouTube ban lungkot ngidon siya po Bangladesh tang arlay kenta nang ni kanru klur gibreu hangdo pihian nang